Reka mbasubize mbaye n'ikaze mwe mwese mukunda The Mindfest TV. Musaba gukora subscribe nimba utari wayikora, share, like, comment kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Muri iki gihe abenshi basigaye bifuza amahoro. Ibi wakwibaza biterwa n'iki? Abasekuruza bacu kera bisa nkaho bari babayeho neza, kuko urebye neza bari bafite amahoro ugereranyije n'igihe tugezemo. Gusa nabo sinavuga ko nta bikorwa by'intambara bagiyemo, kuko na kera intambara zahozeho, ariko zari intambara zikoresha ibikoresho bya Kinyafurika. Izo ku yindi migabane nazo ntabwo zakoreshaga ibikoresho bikomeye bihambaye nk'iby'ubu. Aha uhita wibaza itandukaniro iri hagati y'intambara za kera n'iz'ubu. Ubu umuntu umwe yemere kurimbura imbaga y'abantu ari umwe kubera gukoresha ibisasu bya kirimbuzi. Mu gihe kera umuntu yazaga mugangana imbona nkubone, akaba yatsindwa cyangwa ugatsindwa, cyangwa akaba yatsinda cyangwa ugatsinda. Ubu wakwibaza, none subu izi ntambara zizarangira? Kuki zihoraho zimaze iki? Haravuga ngo intambara irasenya niyubaka. Ese biharaho byaba bihuriye n'ibyo tubona muri iki gihe? Abenshi bateza intambara kugira ngo bungukiremo. Hari abungukira mu ntambara ndetse hari n'abahomberamo. Abunguka bahora bumva ko bakomeza bateza intambara hirya no hino, kuko hari amafaranga babona, hari ibikoresho babona, ndetse hari n'ibikorwa remezo babona muri icyo gihugu bateye. Abantu benshi bakibaza, ese nimba intambara hari abo yungura n'abihombya, intambara iteze kurangira? Kurangira kw'intambara niko kurangira kwa muntu, niko abenshi batekereza. Ariko ku rundi ruhande n'abasize mu nyurabwenge babona iki gitekerezo ari cyo. Abandi bakavuga bati, ushaka amahoro ategura intambara. Ese ibi byaba bihuriye he n'intambara ziba buri munsi? Tuvuge ko intambara ziba buri munsi ari ukubera gushaka amahoro? Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kugaruka ku ntambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine. Turebe ese iraterwa n'iki, kuki itarangira, yakomotse kuki, ese izarangira cyangwa izakomeza? Ndi kwinjije mu kiganiro cya none. Nitwa Justin Mind Harerimana, mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cya none. Intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ni intambara iteye inkeke cyane cyane ku rwego rw'isi. Ifite ingaruka zikomeye ku bukungu, umutekano ndetse n'ubuzima bw'abaturage bo mu bihugu byombi n'abaturanyi. Iyi ntambara yatangiye ku itariki 24 Gashyantare 2022 ubwo Uburusiya bwagabaga ibitero bikomeye kuri Ukraine. Muri iki cyegeranyo turasesengura uko iyi ntambara yatangiye, impamvu zateye intambara nuko ishobora kurangira, amateka y'Uburusiya na Ukraine, ubumwe bw'uburasirazuba bw'Uburayi na Ukraine. Ukraine ni kimwe mu bihugu byo mu Burayi bw'uburasirazuba yagiye igira amateka akomeye mu gihe cy'ubukoloni n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Socialisme. Nyuma y'ihagarikwa rya Socialisme mu 1991, Ukraine yabonye ubwigenge, ariko ikomeza kugira umubano ukomeye n'Uburusiya. Iyi mibereho hagati y'ibihugu byombi yatangiye kugenda ishyirwa hasi n'imigambi ya politiki ya Ukraine yo kwagura ubufatanye n'ibihugu byo mu Burayi ndetse n'umuryango wa NATO. Uburyo bw'imiyoborere nyuma y'1991. Nyuma yo kubona ubwigenge, Ukraine yagiye ishyira imbere gahunda yo kugira umubano n'ibihugu by'u Burayi no kujya mu muryango cyangwa se kwinjira mu muryango wa NATO. Uburusiya bwabonaga nka Ukraine igiye guhangana n'ubuyobozi bwayo ndetse n'umutekano w'ibihugu byabo mu Burayi. Uburusiya bwifuzaga gukomeza kugenzura imipaka y'ibihugu bya gisivili nka Ukraine kugira ngo bikomeze kubana mu buryo bw'ubushobozi bwa politike bwihariye. Impamvu zateye intambara: kwagura NATO. Imwe mu mpamvu zateye intambara no kwifuza ku Burusiya gukomeza kugenzura umutekano w'umugabane w'Uburayi, cyane cyane ibihugu byo mu burasirazuba. Uburusiya bwabonaga ko kwaguka kwa NATO ari ikibazo gikomeye, kuko byafatwaga nka kimwe mu byatuma ibihugu by'Uburayi na Amerika bifata umwanya mwinshi mu bijyanye n'umutekano w'Uburusiya. Imibereho n'imiyoborere muri Ukraine. Imiyoborere muri Ukraine nayo yabaye kimwe mu bibazo byateye iyi ntambara. Abayobozi bo muri Ukraine bari bashyigikiye kwimakaza demokarasi no gusubiza igihugu ku isoko mpuzamahanga. Ibi byatumye Uburusiya bukomeza kubona ko ibi bikorwa byari bihanganye n'inyungu zabwo mu karere. Icyo Uburusiya bwifuzaga kuri Ukraine, Uburusiya bwifuzaga ko Ukraine
iguma mu bwumvikane bwihariye ndetse n'imiryango mpuzamahanga ya NATO n'ubumwe bw'Uburayi nibigira uruhare rukomeye mu buzima bwa politike bw'igihugu. Ubwo buryo bwo gukomeza gukorana na Ukraine, Uburusiya bwagerageje kugenzura ibice by'umugabane w'Uburayi ukomoka ku bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Socialisme, imyitwarire ku gace ka Crimea. Muri 2014 Uburusiya bwafashe igice cya Crimea nyuma y'amatora yateguye muri ako gace. Ibi byatumye havuka intambara y'amasasu hagati y'impande zombi, ndetse Uburusiya bwashyigikiye imitwe yitwara gisirikare muri Donbass mu majyaruguru ya Ukraine. Ibyo byatumye habaho urusobe rw'intambara y'abasivile. Intambara itangira igitero cya 24 Gashyantare 2022. Ku itariki ya 24 Gashyantare 2022 Uburusiya bwagabye igitero ku gihugu cya Ukraine bukoresheje ingabo nyinshi hamwe n'ibikoresho bya gisirikare bikomeye. Uburusiya bwagabye ibitero ku bice bikomeye nka Kiev umurwa mukuru wa Ukraine, Lviv, Donbass ndetse n'ibice by'umugabane wa Crimea. Igisirikare cy'Uburusiya cyaje cyikoreye ibitwaro bikomeye nka za missile, ibisasu ndetse n'indege mu rwego rwo kugaba ibitero byinshi mu bice dutandukanye tw'igihugu cya Ukraine. Uko Ukraine yitwaye, Ukraine nayo yatanze imyitwarire ikomeye mu guhangana n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Ingabo za Ukraine zabashije gukomeza guhangana n'ubw'ubukungu bw'ibihugu bwari bwazahaye. Mu gihe Uburusiya bwari bukoresheje ingabo n'intambara nyinshi, Ukraine yifashishije ingabo zayo n'ingabo z'abaturage hamwe n'amahanga yo gushyigikira urugamba rwo kwihagararaho. Ubufatanye bw'ibihugu by'Uburayi na Amerika, ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza ndetse n'ubumwe bw'Uburayi byatangiye gutanga inkunga kuri Ukraine. Ni ubufasha bwibandaga ku bijyanye n'ibikoresho bya gisirikare, ibikoresho by'ubutabazi n'amahugurwa, byose bigamije gufasha Ukraine mu rugamba rwo guhangana n'Uburusiya. Ingamba z'imyitwarire y'intambara, ingaruka ku bukungu n'imibereho. Intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine yagize ingaruka zikomeye ku bukungu bw'ibihugu byombi n'abaturanyi. Ubukungu bw'Uburusiya bwahuye n'ibihano bikomeye byashyizweho n'ibihugu by'Uburayi na Amerika ndetse n'ibindi bihugu byo ku isi. Ukraine nayo yahuye n'ingaruka zikomeye kuko ibikorwa by'ubucuruzi n'imikorere y'inganda byahungabanye. Uruzinduko rw'abaturage n'impunzi. Muri iyi ntambara abaturage ba Ukraine bari mu bibazo by'imibereho, aho bamwe bashatse guhunga, abandi bagerageza guhagarara no kwihagararaho mu bihugu by'abaturanyi nka Pologne, Romania na Moldova. Hakomeje kwakirwa impunzi ziturutse muri Ukraine. Intambara ku karere ka Crimea na Donbass. Uburusiya bwashatse gukomeza kugenzura ibice bya Crimea, Donbass na Luhansk mu rwego rwo kurwanya ibihugu bya Ukraine no kugumya kuyobora ibikorwa by'igisirikare. Uruhare rw'Uburusiya muri ibi bice rwatumye habaho ingaruka zikomeye ku mutekano w'abaturage bo mu karere. Ahazaza h'iyi ntambara, inzira y'amahoro, ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubumwe bw'Uburayi birakomeza gushishikariza impande zombi kuganira kugira ngo haboneke amahoro. Ariko kugeza ubu intambara irakomeje kandi nta mwanzuro urafatwa. Umwuka wo kuganira hagati y'impande zombi ugenda utarushaho gukomera. Wakwibaza ati Uburusiya bwifuza iki? Uburusiya bwifuza guhagarika ibikorwa bya Ukraine byo kugera ku muryango wa NATO, ariko icyerekezo cya Ukraine cyo kwinjira muri NATO ntabwo cyahindutse. Iki ni ikibazo cy'ingenzi ku mpande zombi kuko Uburusiya butabishaka, mu gihe Ukraine ikomeje gushaka kuba igihugu cyigenga cyubahiriza imigambi yacyo. Ibiganiro by'amahoro byo bihagaze bite? Muri iki gihe ibiganiro by'amahoro biri gukorwa n'akarere k'ibihugu byinshi, ariko nta gihamya cy'uko intambara izarangira vuba. Umubano hagati y'ibihugu byo mu Burayi na Amerika birakomeye, ariko imirwano irakomeje. Ni iki cyatera impinduka mu mikorere y'Uburusiya? Impamvu y'umutekano w'ibihugu by'Uburusiya irakomeza kugenda ishyirwaho ingamba mu rwego rw'imiyoborere, ndetse ibikorwa byo gutera inkunga ibihugu by'Uburayi bizakomeza kugira ingaruka ku buryo busabwa ku rwego rw'ubukungu. Umwanzuro:
Intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine yatangiye kubera impamvu zitandukanye z'ubukungu, politike n'umutekano. Ingaruka zayo ku bukungu n'ubuzima bw'abaturage ni nyinshi, kandi kugeza ubu ntiharamenyekana uburyo intambara izarangira. Reka nkushimire we waduteze amatwi, we wabanye natwe, we watwumvise. Musaba gukora subscribe, share, like, comment nimba utari wabikora, kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Njye mwari kumwe, mwabanye muri iki kiganiro, nitwa Justin Mind Harerimana. Hasta la vista.